Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasyapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go batamai kabas bat bidor. Ulampang jong kayeng dorbar tau an ke jela uba Metbah Lyngdoh ula Leit Ïakynduh ya ulat ke jela Satya pal Malik hakajan met sing thok ding jong ka khatwai tarik unopra arajar arpo ban ye thir yatai Halor ke jing penbek thamai ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arajar arpo haba kren shakilat patai kubor hadien ke jing Ïakynduh ya ulat ke jela uba Metbah ulaong ba ke jing kren kalam sha ke jingkermen bar ke jingkren na ulat ru kalong ke pasngudon lenti Halor ke jing penbek thamai ya kani ka ain ha ka ba ulat udang panpor ban pulia bniap ha ya kani ka bil ka jing Ïakynduh undang si ulat kalong ka jing Ïakynduh udah sutunat kalong ayu iba nakaliang jong udang kan sim jong ke jing sutu ya kini ki an ki ba kwa ya ka ban pentekam ko pasti ke joni bat khamtam hakabede barka Mrssa Amendment 2019 baka House kala adoption ya ka Rai ya ka wega ban ai ya ka amendment ka Mrssa ina kalian gubernur la ai gitu skep na kalian dulu ba usul ya hab jumat Halor kini dia dan takat tu kan dia kiban kalian juga udang dan kami kaban bisa lah bat pet namba kadang dan kami udah jadi tu ko bat kiwai paki an jadi nak kalian ke central act bat kabadi berkali ka amendment ko kita kabadi berkali pipat kalau ba kini ketika central subject kat dia kebetulan untuk national government akan sampai pada semen kumu banyak ini. Dia kata pada syong haka Ministry of Home Affairs akan sampai pada ulang lu bah kaki kinjat sendiri sendiri ban Ïakynduh ya Home Minister ban it's no ya kini ki isu kita nak ada yang jong abat nak ada yang jong state hiru para kowe di bentar nanti.